Katlan sa kung madrawi ko. Hindi niya nangkon, wow, may kaya mo niya di sa pagmamay Open Council, katilang may pinag-focus sa Kolonia ng isa kayo. Or pinata sa mga madrawi ko puro try, o ito kon, may salang ba. Pranwat niyaran, syunay sa priyaw, mawiyar rangag na un, pasal di kaisap, o try lang kagat na mo try, mabagita rin ka sa mga internet, pagkupramaw na and Chico try, o try lang kagat siya na sa mga try. Totoo, di mo na ito. O nagpagitang try oras, and peta. Kailangan ko may gagawin for net. And so what, check on the download ng desidunan sa pagmadrain order, roll call, o igabagita sa pagmadrain chief clerk, na waling po. Kailangan that's Council Carlos Quezon. Everybody. Council Kolonia po. Council Kolonia po. Council Carlos Philip. Everybody. Council Glenn Saras. Jamal. Council Magdalena Roberto. Amen. Council Randall. Amen. Council Bersamin. Amen. Council Pension Long. Amen. Council Dimas Taylor. Amen. Florida Castorantes. Vice Speaker Castillo. Amen. Yung Speaker Lipan Oxnard. Amen. Nine po. Sometimes Speaker Menet with Joe Sigmund. Kailangan ko may clerk. Robo ka sa lenta mag-try sa pagmadrain form. Ijabang kakadungan na sa pagmadrain food. O what? Muna tayo dahil order of business at may katungkurin. Wait and GMP. O biya sa pagmadrain. Madrain mo. Tapos may wali ka na sa madrain. Forge, yes. Won't Vice Speaker, Temporary Floor Leader, Honorable Council Members, the 11th Council, Roro Reto Madam Mayor, Isa, Acting Sombobulabalag, Kolonia Town, Martin, ay tapo mo, wow, nandito ba nanggartak, emen, noro ka sa Kolonia Town, Director Carmen, yang Coach Wasa, o ni Medal, ay wow, o dapat ang token, Councilwoman-elect, Susaya, o sabon mong pinini, Poros Mayang, dati tutok ka sa Palawan, o kacay Poros yan, medyo manapa na, Poros, medyo na raman. Igabagita when temporary floor leader, assignment, and bagway din nasa pagmadrain. Order. Kailangan Madam Speaker, ang muna kanyang berkata yung katuan dia sa salita ko. Speaker, Vice, yung Honorable Member Van Pars,
Chairman Kano, right, Member Kano is here. Tumalwa ako, dito ako natin. Mayor ko na lang. Sa ulo mga tulog ka, terus uang tunagan nangkaradak yang terbangun. Itu cuma mau beli apa beli, kalau sebelumnya dalam acting deputy director and foreign affairs may sabungan. Kalau sebelumnya dalam orang uang tu nono kan bangga kan terus menjalankan satu saksi. Madam Speaker, wagi sansan program dengan sabun try item ya pemogot dan ketilangan suspend sabun try order or tudiam kan item yang beti sekolah di kapal. Na susunod mo ay rule na trade. Pagpatuloy ko ng basic ko no, yung miscellaneous business. Pangit, Lorita. Kailangan Madam Speaker. Essential na rango to yung rango sa mga pagkakaroon kawalan ng council pamanelag niya na yung agad yung tayo. Yung katoong niya kung tayo ng Credential na swearing of council women. Speaker, Madam Speaker. Credential Committee. Susunod mo nga, trade na suspend. Pumamito. Oras mo dito, nasa niya. Kung siya kwenta, once a watch, pumamito kwenta, Raigan Torres, and Chairman Credential Committee, Honorable Councilman Vilazon. Kailangan ko may Madam Speaker. When ako na kailangan pagitag tayo ng comment na ang showbiz with Credential Committee and Kaptuwang Mayor Election Commissioner and elected Credential and Councilwoman-elect Shalene Susan. Susunod mo nga, Madam Yawi, nag-integrated comment, minutes kay o Castilian Credential Committee sa Pagmaralan. Your comment? Chairman in Credential Committee, Honorable Councilman Vilazon, and Cesar Nanberger, sa Pagmaralan. Florida, Kamkach, Nandipur, Kailangan ko may Madam Speaker, may essential na kukuha na patuloy na sa Bulungan Credential Committee sa batuan na Election Commissioner o alitir tarapuan mo ko na and we are on the top magkaibang kasi naman. Ibatuan kami rin na ewan ko po o badar man siya ng rangot o biyaya pain sa bulungan. Pagsapasokan kan kurang kawan. Apoy niyo to sa turo mat. Pagpanikatin ko pula bayan ka kulian ka di. Uya sa pag matay kay pwede ka mo wow. Kan kurang sa matay court. Pwede ran lene o sa bulungan sa kan mau na biar kawan anak-anak kita yang layak terhadap tubuhnya dan kuburan wasaksi kerana. Ay wow dan kuburan dan karatak mipel ultra saya. Wala dan kuburan mayor dan Kolonia town the Honorable Kumar Pisa. Acting Chief Justice, the Honorable
Dixon Martin, Mauriti sa Wilman Mayor Cabinet Chorus, o Chorus, mayang pasyang tatapan ranwat, Mailan Piligiti sa Wilmumay Lansa, o pasyang tatapan ranwat, kasabal wawat o wasaksit, pinagmumutwat, Mauriti, Speaker and 11th Kolonia Town Council, the Honorable Yuko Nakasunit, Waunaki Vice Speaker and 11th Kolonia Town Council, Honorable Cassidy Shaniper, Waunaki Floor Leader and 11th Kolonia Town Council, the Honorable Kasmir Altens, Waunaki EMA Honorable Member and 11th Kolonia Town Council Chorus at Merlin, Inailagan Mayangkat Kapatawa Saksit. Wow Toro Tope, Councilwoman-elect, Shalene Susaya, o atungal tisabay mawara. Purang kaparayang wow ang chorus, yang katyang tataw kasampal magkaiban, katyang lalay, iyan sukis ka rin. Madam Speaker, we ko itinanso sa suluwitan sa Manila Committee Credential and kak injuniyata report, the written credential report, when kak kanayang naman member and success. Ibatawan kami na injuniyata report pan wiyawi abang kami nakapantera tatap kasampal magjagat katanarangan. When kak moitang Senate and Credential Committee and kak report ni Neil, Madam Speaker, Iman Patawan, William Credential Committee, Uptaki, Komiyan Sanitanas, Mananrule, Manacquire, written committee report, the Injuntan Committee report, was a Wilmore Committee Credential and Kaptola, or report ni Senate. Kalangan. Kailangan ng Committee Chairman ng Credential Committee, masudong na bang uwang ay imedang yawi o supplementary menenrule may required written reports ang Credential Committee said here. Kaptola, Chairman Kilazon. Kalangan ng gawin, Madam Speaker, ay tuwalwaw sa ang buburukan koras. Pwede sa kami ngayon, may Madam Speaker, sa Wilmore Credential Committee, makumkapukoki, and Chair Credential and Councilwoman-elect Shalene Susaya, ang report ni Neil Nituamet. Madam Speaker, Credential report were took a Councilwoman-elect Shalene Susaya, Nusustar sa naman ang Kosonet and Nusus and Kolonia Town, Isip Mau, and Pamela Teresa Puno, sang ready right to Nusus Melangan and Lugteriao and Kolonia. Madam Speaker, sa Wilmore Credential Committee, Patrawan Chairper, Kak, and Kaula o Commodity and Councilwoman-elect Shalene Susaya. Ito ang ruwas ang nilagay kulo o issue ay nilalaot limaw and Basan and Kosonet and Kolonia Town o yarata masunod na yapat. Nakakaluya parang ang Councilwoman-elect Shalene Susaya and nalakaula o Commodity when we are member and 11 Kolonia Town Council. Sa minute, kami din kami, limited o karakarat,
Councilwoman-elect Shalene and Alakaula o commodity when we are official member and 11 Kolonia Town Council. Kailangan, i-report mo what the Credential Committee and back beyond. Kailangan ng Committee Chairman ng Credential Committee Pilason. Niya sa pagman kayo naman yung kapat-kapat. Bro, atas Man, sa lugar mo nga nasa report may sa Credential Committee. Perstiyan, try katlanan, ususpend sa pagmanagita, oral report, magkaptanong sa Credential Committee. Oras mautrom, try din sa pagmanagita, out of an report, may sansan, nasa niya, mahuwang motion kwenta o Credential report, may kaptanong, alanta ramo. Pawait, Chairman Vilazon. Kailangan ko yan tuwa sa pan. When there, we are may kot kasabot. Ran what utan report what panin cerita. When we are may katete on kaulan ran what and dinan report. Ako ikit ko itlanan siya ay may pakita oral report and kailangan. Kailangan ng kami yung clarification ng sunset. Niya niya nga sa datanan returo. Masodra, may kasipura yan. Ranwit, we are yung ran method. Sa mabuksan ng ran ng we kukurchekan. O esensen, karga ng trigger pinaranwit. Pag-trigger niyan. Kuya, soon ka tete. Totoo ka sa buwan may kaulan, amen, councilwoman, madayang, touch, ng mga sa isang non-report, may usuturo we are may isang lumaw, ng karwat, o Credential Committee, kasalitar may sotra, barang po yung niya. Pues i-manage the pinaka-manage and nagkakaulan namin. Ay sa which ni wow o karakarak imen patrolman pagkita try korus and gata o try kasamo Councilwoman-elect Shalene Susaya and gato o itilmen kuliyanti katiwat o kagitaran ating sumugong labalabin Kolonia Town Martin and kagita kaulamo kagita kailan nasa mo nasa mo
video dan digital kawasan di Kolonia Town Homepage kan pada nanti bukan pun ada nasakan Kolonia Utara kan menen kawasan yang berada di mana-mana kan Unsur bang uyagi forward kalau depan ay uai o naramasakan iba kulukon sarungaw office di report amay vote forward. Kredential session o Kredential Rotor Miene supplementary Kami Chairman in Finance Harris dia menolak kau tahu, orang itu buat. Mungkin dia tu berapa tahun berpuasa, kerja pertama tu. Ayat. Kami Chairman Higgins Whenever John Barrett Long tadi dan Captain tadi, mensta dan Captain Rangwood dia kecil dan saya dan Robert yang set dan pada event ini terus. Kailangan ng Kami Chairman in J.M. Higgins o ensansan ng record met Councilwoman Cup Ms. Shalene Susaya yang kat na may pupunong na o may katungkuran. So which meant that umuwi yan di 11 Kolonia Town Council o we have congratulations on Kami Councilwoman Cup welcome aboard o ay so what imenuitem Kami Councilwoman Susaya sa palimumayan so Salamat, Speaker. At sinilya na ito. Noon menawaras sabi wow o misipang kurang ng coach. Ay siya sa karatan, wow ang kurang Speaker na kasunod o membagang chorus ng Kolonia Town Council. Pinmawang ni Mayor Visa o Acting Chief Justice Martin. Pinmemba siya ang chorus no ya siya meron ng Kolonia Unsep. Ang meron siya ang Dugtiriyaw ang Kolonia Town Chorus. Pwede po ilan Reverend Bupur, Beto Kuya, Ibya Uliaban, Dr. Riao ng Kolonia Town Council. Kailangan ng Bupur Chorus, pwede Bupuromay, Mastansan, Nagachkilia, Kokorapor, Ulikuluk. Pwede Ibya Uliaban May ng Pumod ng Kolonia Town Council. Iban Nachia Wanayka Chorus, pwede Kang Bupuromay. Nanuban ka, ang tatawag may bawiya taga kurumay, iban na siya wanay ka chorus, o wewe ba na ang kungkak niya. O iban pinyaso chorus kasik, o aleta sa punumay kawikan, iban mawang ng bachay wewage.
ipinwenchualan tiyang sumaw, kuyan kap do sa ichual kaping nap, o nga ichual pinili unsak, wala yung chuch, o medal limbok na nanangan koros. Iben karala sa kanatawaj, o beri uchuch, o sawas, o kawait at mumuatwaj, na nanangan mapapachoto. Wala chay katog at kakmaw, ang mawang ti, and mensch o di murangan koros. Kailangan ko punumayan koros o re-arrange mo sa kanata. Kailangan kami kamasoon. Susaya. Yemen. Supplement. Lord, Kami Councilman Harry. Senator Victoria. very sa ito ay nagkagilat ng Piro. Mga tawaw na kaya sa kanya. Nagsiyang mo. Ilewa mo sa mga ikoon tapos sa mga kalaman na sa kundong. 3 years at siya naman siya. Kapag ito wawat ng kalaman, kaya malwaw, yung tibay yan, kumulkan ko rin niya ang pagkakatura sa part. Even, yung anak daw sa nilay, Councilwoman si Saya, ito man sa kalata. At meron, kami, yung tatuwa. Kaya mo, kanaplayang rin, Dr. Yao. At yung kabumbiyan mo mo din council, sa Mustiba, o milyan mo lang ito. Tato ay ninindate sa kwentong mahaw o rangot lang mo ang tato. Motomot may kapulihan din meron picture Dr. Yao. Yari at kabin, tanto front house sa Kolonia. Kaya walang pukul pa. Kami Chairman Higgins. Kailangan mo rin katpatpatunan ni Shalene sa Turo, ramay na ko niya. Ngayon, hindi ang di pa sa muso. Dia sa umay ka mo ang muso. Pertokan kors. Amoy cuma sa karataan wow. Kasungguh ko sa taong lang ko sa sa menen. Kuy tamaw. Kurang kaon na di yang try di yang sa umay trompa. Jadi minta ko sa blog. Mo yung tapita. Kailangan ng meron na maradak o tiniling sa biyang kanyang Councilwoman Serangot. Kaya tiniling sa tulong niya sa dansan ng pagpagawa ng susunod. Tapos yung may mga masyadong kudian, goodness, ito kasangguan na, God na, sa Serangot, ang Dr. so whatever Dr. Yao, isa din siya. Ayat may uyari natin matapos. Oh wow. Ang pagpapalito, kami yan may speaker mayor, o meron election commissioner, pwede ito, may nagsulado, o kaya ta, hindi yung matang dito. Ayat, yung mga maso, kailangan dito. Chairman Harris. May backup today, decision one of I staff ka kapilili at maragir ka for yang tayo ng kalibrahan, pagkat tayo lang natin. Kami. Iban, siguro ko iban, siya kaya may sumaruan ka. Staff na kalibuan na daw kaya taruan na. Iban doon, William Gregor, patrol juga, membuat macam itu lah. Jadi, main kesempatan, apa nggak kau nak buat macam itu? Saya masih marahin, dia orang kau peranan, saya orang kau punya, mereka kan boleh. Dari panjang ni pada kita pakai
berkau dia dia teman kau dah akan kuliah di Victoria. Sistem di Victoria kalau pergi tu nomor kan. Pergi dulu kan main. Awak Ima kecampur dia kan. Apa enggak saya rasa apa enggak pernah nanti kami saya roh. Itu hal wow, katong dole sa mele. Kasi dapat di driver mele saya after so ko mula bala. Ay nonon Kolonia nangalaga patali orang negeri yang luar bagi akan sampai ke hutan bilangan orang itu kalau sampai ke acting deputy secretary in foreign affairs Mr. Karen Albert dia jadi orang yang dia berpatron kalau dia luar dan Credential kami pada Credential terikat bisa Credential dan korupsi. Sebab untuk mereka orang kapal di mana mai mangi ida cuma kalau dia itu dia temori sebin ter kampuriang email especially wa ini pada apa mulai tu Malta orang seperti di sama main lain juga main tak. Ada konsep. Okau wirang ke tempat rantai. Mau tanah Shalene susah. Baik. Apa yang berbayar kan? Boleh bayar. Kalau tak mana mungkin. Walau kan kancil main ko. Apa itu mana mereka bukan jodoh lagi mana. Bukan jodoh lagi mau. Aiman ni motor speaker bagi mas staff kan lah saya no individual kan orang kan jangan Aiman Copy Chairman Harris o ye metamiawi sa administrative staff kan pan refer DD maran nakatukan men yang kasalatan ng direktor Rice, Lord, Councilwoman Burnett. Coming floor leader. Kailangan may speaker. Ito kong upang kurang mumot kasumbar mo dun sa Credential Level Council. Wawat sa pito kayo na ikang korupsyon at tayo ang tataw kasumbar lang. Ika benelan bagi tayo pagkat na nilotoro ukurkan koros kami ng sabi doon i-observe scientist din niya kami nag-ukurkan sana. Ay manuwari ako kung na speaker kaya nagkat pamanti sa mga ukurkan pagkariyan. Bagi saya pilihan kemudian punya karyamen saya na shoes chorus magugurgit kaya raman hindi sa may bukuron raman masa niye mauwang motion puwita ni kalmaron eh masa niye ari nadamuyawi imanuyay magsaratan katong kung kantokan kung menin honorable members men edesa sa pagmagay sa tawag raman na puwita sa pagmagay bukuron kanang